هیوا رمضان دا پیشکش کردن تشتی ما با خالقی سر باقل کوچه و تشتی تازه مین تشتی سفکر پشتی رمضان البته خورن و ما خانت و کی مشیات و برنج و تشتی تصادم هبن هیوا رمضان خیلی قصد کتابه جوی که تازه خوشه هینا یه پاکجا وقتی خود وری بورینی حتی ساعت 11 که 12 که ایدی برای مالت خودشه. وری دهگی بلنده خوشه. ام قصد ویرد که هنداوی دهۆکیه. ام تین وقت خود بورین حتی دم پاشیوه. اول حواله من اجی من دعوت کردی کش خانه آتی وری. وقت خود بورین حتی دم پاشیوه و چیدم. پێنجی من دەبێت ڤێگاز بێم سەدەم بلا زیاتر ئەم پازاڕیەکی تەڕازی دەناکەم لە بەتمانێ هاتمە ji bo şitla hatime destê min da vêga îsot heye ez dixwazim bacanê firengiyê reş hildim bîberê dolmalık hildim Batmanê me nedît dawiyê vîna dawî nexwe ya dawiyê min hate virê girt dît صد حب شتله وینا پنجی حب هنه تنه نزانم از صد حب باجان فرنگی بهرم از işeme balicana fikiya isot gulu sosuna hem de froşen vana jevetene İzmir'etene Antalya'tene velati Türkiye'tene yerli te her derneketine سیزده حب باجی کنه سیزده چشید فرنگی دسته چشید فرنگی نه بالیجان نه توی سور نه Pues esta es una exposición que llevamos mucho tiempo preparando. Tiene todo ese sentido de la escultura vista desde un punto de vista muy personal, muy íntimo. Realmente es una época muy mala porque el aforo para las salas, tenemos que buscar salas muy grandes y controla mucho, la gente viene con miedo, no es la misma comodidad verlo con máscara que sin máscara. Bueno, hay una serie de relaciones que condicionan mucho. ¿Cómo veo la exposición? Pues bueno, veo una exposición maravillosa, magnífica. Además, bueno, pues como todos han sido compañeros, algunos profesores también, pues es también una especie como de reencuentro, de ilusión especial y aparte, bueno, pues que son todos unos grandes artistas. Bueno, y con muchísimas vivencias compartidas. Entonces, bueno, en mi caso también hay esa parte también, digamos, sentimental.